happy birthday. Ako sa basahon ang message sa gahatag. So, mao ni ang message sa gahatag, ma'am. Happy 80th birthday, Auntie Daring. Manghinaot ko nga hatagan paka baskog na panglawas para more birthdays to celebrate te. Miss nako imong budbod, balanghoy te. O katong maglakaw ta masande para mosimba. Angat pod sa hawa uban ko ninyo sauna. Amping kanunay te daring. Love you, God bless. Love belentoy. Bilin akas? Bilin Delpino. Oh, bilin o, salamat. Dayong kantahan ka na mo og birthday. Dagan salamat. Bilin, di makukubalos yung katiligo sa iyang bana. Bilin Delpino raman to. Oh. Then unsa pa imong ma-message ni Ma'am Evelyn Delpino, ma'am? Daghang salamat kanimo Evelyn uban sa imong pamilya nga ni Adinhe. Labi na sa imong inahan. Daghang salamat. Then unsa may imong wish sa imong birthday, ma'am? Manghinaot ko nga hatagan pagdaghan nga mga katuigan nga hatagan ug kapiskay sa panlawas. Moy akong gihanyo sa Ginoo. Then ang message sa SURPRISA di NEGROS, ma'am, is nang happy belated birthday og na manghinaot rami nga daghan pang katuigan nga maabot sa imong kinabuhi, ma'am, og magpasalamat rata, ma'am, nga wata natakdan sa COVID-19 og nang himsog rata makakaon tag katulo sa iskadlaw og maura na, ma'am, og nang happy birthday belated, ma'am. Dayon kantahan ka na mo happy birthday. So, atong kantahan si Ma'am og happy birthday. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday mo na kami! Happy birthday. Doon. Mga may message sa birthday, ma'am. Bisa gamay ra kayo, ma'am. Sige, go. Oh, bisa gamay ra kayo. Thank you kay Auntie Belen sa imong surprise para ning Mama Daring. Amping diha kanunay te. God bless you. Sige. Then, unsa may imong wish sa birthday, ma'am? Ay, ang wish nako sa birthday, tagaan siya o good health sa Ginoo o taas pa nga katuigan o punta siya mag-iskay raw tayang panlawas sa kanunay. Sige, thank you, ma'am. So, wala na ilaing mga message. Sige, thank you.